Zdravo svima, dobrodošli na naš newsletter. Danas sam Mita i pokazat ćemo vam ručni trougao iz mounta. Generalno krećemo sa jednim novim serijalom, to je serijal napada iz mount pozicije. Pokazat ćemo vam kako da kontrolišete tu poziciju i neke najsigurnije i najbolje završnice koje možete da koristite kada se nađete u mountu. Tako da krenemo odmah, danas radimo ručni trougao, jedna jako korisna završnica i ono što je najbitnije, ručni trougao najveći njegov značaj u tome što iz njega zapravo počinjete sve druge završnice. Znači, ako imate dobar ručni trougao, posle ako možete raditi i armbar i da uzimate leđa i da radite trougao i druge stvari koje ćemo da prođemo. Tako da krenemo odmah. Dođe da vidim. Znači, prvo samo naprećem par detalja bitnih za kontrolu mounta. Dakle, kad se nađemo u mountu, prva stvar, moja kolana hoću da budu iznad njegovih kukova, ovdje. Hoću da budu spojena, ne želim da postoji prostor između mojih kolana i njegovih rebra. Tu ću uvijek da ubaci ruke i izađe, to je jako loše. Također, što se tiče mojih stopala, ne želim da budu ovako otvorena, mogu da se povredim kako napraviti tamo most, a i generalno lagano ću da vrati garda koji imam stopala tako. Tu ću to da uradi i imat će lagan gard retenciju. Da bi to izbegao, znači kolana su usko uz njegova rebra i hoću da spojim svoje prste ispod njegovog dupeta. Tu. Ko može, nek zaključu noge slobodno i to je isto ok, korisna stvar, ali ja više volim kad su mi noge otključene, kad imam ovdje bukvalno samo spojene prste. Sad, kad se nađemo u mountu, prva stvar koju hoćemo da radimo je da dođemo do neke vrste underhooka. Znači morat ću da odvojim njegove laktove, to je njegov lakat od tela i da dođem do ove pozicije gdje imam ruku ispod njegove ruke, odnosno underhook. Sad, šta se dešava? Mita uglavnom uvijek ima ruke spojene, pogotovo ako je nogi, neće da vam daje da tek tako lako odvojiti njegovu ruku i onda ćete morati da se nalazite. Ukoliko vidite da su mu ruke mnogo dole nisko, tu, uvijek prvo napavamo njegov vrat. Znači, čim vidim da su mu ruke dole nisko, odmah hvatam ruku ovdje na vrat i krenem da ga davim, da on krene da brani, sad mogu da krenem da napadam mount ponovno. Znači, kad vidim da su mu ruke ovdje, ja najviše volim tu metodu da koristim svoj unakrsni hvat. Znači, moja leva ruka hvata njegovu levu ruku. I sad kad hoću da mu odvojim ovu ruku, idem bukvalno da guram telom na ovamo. Znači, tu sam i celim telom idem na ovamo, vidite. Ukoliko on ima spojene ruke, uvijek hoću da napadam gornju ruku. Znači, ako vidim da ima ovako spojene ruke, znači da napadam doliču levu ruku. Ako ima obrnuto, napašću desnu ruku. I uvijek kad vidim da ovo hvat, znači leva ruka drži ovu, desna drži ovu i sad idem na ovamo da odvojim njegove ruke. Sad, desit će se da je nekad on jednostavno fizički dosta jak i ne možete tek tako da mu odvojite ruku od tela. I u tom slučaju hvatamo, znači leva ruka preko, hvatam desnu, sad prvo hoću da mu dignem ruke na gore i on da stavim skroz za omaš. Tu sam, kako sam stegao, znači idem prvo na gore, vučem i celim telom odvojim. Sad odavde blokiram ruku i stavljam lakat ispod njegovog lakata. Kad on krene vrati ruku nazad, neće moći i mi imamo naš underhook. Dolazim na kontrole glave i sad idem da uradim to, da mu dignem lakat iznad linije ramena. Znači on kad stegne ruku, idem da hodam prstima u krug. On stegne, hodam prstima u krug, stegne, kad vidim da ne mogu više, da sam stao, samo celu svoju glavu otvorim na vama, vidite, otvorim telo. On stegne, ponovo stegne, ponovo i sve vreme je moja šaka na zemlji, ne odvajam od zemlje. On stegne ponovo, vrati nazad, odvojim i došao sam dobro. Iz ove pozicije, sad hoću samo stavim svoje uvo na njegov triceps, vidite. Kad on krene da me gura tu, pokušava da vrati glavu, neće moći. Sad, prvi element kad radim ručni trougao je taj da ubacim svoj biceps što bliže na njegov vrat. Znači hoću da moj biceps bude direktno u kontaktu s njegovim vratom. Ne želim da bude vrat ovdje jer onda neće imati dobro gušenje. Kako to radim? Kad sam ovdje, podignem ga malo gore, vidite, i sad hoću da ispucam svoju ruku što dublje. Znači držim ovdje stolno triceps i samo guram svoju ruku. 1, 2, 3. Kad sam ubacio ruku, sad već mogu da spremam gušenje. Drugi bitan element jeste da ubacim svoju bradu ispod njegove, to je svoje rame ispod njegove brade. Kako to radim? Znači idem cijelim telom na gore i sad samo spustim odjednom rame ispod njegove brade i ubacim ga tu. Kad sam došao dotle, sad, sljedeća bitna stvar jeste da
padne na svoj desni kuk, ovde, znači kuk koja je desna strane, i polako pogledam, to jest hoću stavim svoju bradu na njegovo čelo tehnički. Tu sam, dođem ovdje. I za kraj, da bih završio, dižem svoj levi lakat, znači lakat koji guši, ka plafonu. I završavam. Da pokažem jednom bez mita. Znači, ako napadam levom rukom od troga, tu sam, Padnem na kuk, okrenem se ka njemu i ovaj lakat idem ka plafonu. To završava. tako da, 3 bitne elementa. Biceps što bliže njegovom vratu, po mogućnosti da bude u direktnom kontaktu. Drugi element, moja rame ispod njegove brade. I za kraj, kad završavam, neću samo da stisnem, već stegnem ruke i dižem lakat ka plafonu. Ajmo što brzo. Znači, ja i Miki smo tu, imam kontrolu, stopila su uz njega, on ima tu ruke stegnute čvrsto, sad je vreme da krenem da odvajam njegove ruke. Znači, hvatam ovde njegovu ruku, dupli hvat, podignem i odvojim. Kad sam odvojio, blokiram njegovu ruku, idem odmah ruka ispod njegovog tricepsa. Kad on krene hvata, neće moći. Sad, ruka je sve vreme u kontaktu sa zemljom. Idemo polako. 1, 2, 3, on stegne, odvojim. 1, 2, 3, on stegne, odvojim. 1, 2, 3, on stegne, odvojim. Ubacim move ovde i imam sve što mi treba. Sad, da bih završio, držim njegov triceps i ubacim ruku što dugo. Znači 1, 2, 3. Kad je ruka duboko, idem dole nisko. I sad, prvo idem napred i direktno spuštim rame ispod njegovog vrata. Odavde padam na svoj kuk, brada na njegovo čelo i da bih završio dižem lakat ka plafonu. Imamo odličan ručni trougao. Tako da, ovo je par detalja za ručni trougao. Probajte ovu završnicu, mnogo bitna završnica. Generalno, uglavnom, početnici imaju problema s ovim, ali jednom kad je naučite, bude vam baš dobra stvar koju možda koristite u treningu. Tako da, to je to. Sljedeći klip će da bude nešto vezano za najvjerojatniji armbar iz mounta, pa onda idemo neke druge završnice i nastavljamo dalje. To je to, vidimo se, čao!